салом алейкум бародарҷону марамат опелои дути срочна фурӯшия соли 2002 объёми 2 қатъя. хоб газу бензин 4 та баллони нав. айна салонаш коробкаш механик, чухолуи нав задагия. хоб мултирул дора, ана кондиционерш кор мекунад, магнитофон, коробка механик. хоб скаменкошам кожа, бо ина чухолуи кожни гиричка задагия. мошинча биёд тозаки хушрӯа. ина пешам бинем. хоб нахш 55000 сомония бародарҷоно муомила дора. номере ки ҳастай метавонед занг бизанед, бо барои шуморо бештар маълумот мета. савдо дар болои капоти мошин.